Tolosa, De Jesus Family, Black 13 Maligaya, Hemcast John Shop Sabino Mendoza Family, Mila Rose Danting, at para po kayong kapaldalan ng Marilu Ibanez, Alexandra Santos, Telma Benaventura, Blesilia Santos, at Yulino sana maligaya banuat ng kapatid tamong Mayango Nabie, Jesus Garcia, Seferino and Bella Avier, Benaventura Santos, Lolita Santos, Lourdes Santos, Ricky Santos. Siklod tamo po, ban pangadyan ng Horacio Emperata. King lagyunig pam po ng anak po ng Diyos Espiritu Santo. Amen. O mapamakululo, ang pong mapagmalasakit tay pami. Amin ay milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ko, ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ko, ing kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kamate na karingdakal ataw. Aduan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat be kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo la, rintang mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi la ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo la karing masakit, kambiyaning belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabiyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon taryana kami king pamagbayang lub at kabanalan. Iti yaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kagulangan mi, nune bagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virgen. Virgen de los Remedios induning kabaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon. Lagyunig pa po ng anak po ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Pasibayo po, mayap agat panapon kaya katamungan, at syuta mo po ngeni, King Lunis, Kilubning Maleldo. Paunang salita. Hing magligtas sa upaya, ene tambing kayabe, ning maliliyari, king kakatamong biye. Hing metong yang bagay daralanta mo, kareting kapalyarian. King mumunang pamamasa, hing magdusang talasuyo, ay biglang meging instrumento ng Diyos, nune, king kapamilatan ning kayang pamagkasakit. Ing ebanghelyo tuturo na, ing king kakatangbiye,
ing balang tagumpe, at ing balang kabigwan, malirariyang pamakitagon, ban apalalam ing kakatamong kasalpantayanan, o malyariyang epansinan iti. Ing magkasakit tang talasuyo, Isaías, ginamit na ing kayang karanasan kimbye, king metong aparalan. Iudas, ginamit na king aliwa. Talakad damo po para king dalit a pamuklat. Kilagirang ipa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Inginu yung kekatang sulu at kekatang saup. Nino ing pitakutan tamo. Ing sikanan at asal ng ginu, manatilya sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Kambe ng Maria, ibabata mo yung kekatang sarili, karing bitis ng Yesus, at aduan yung kayang kapatawaran. Batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo.
Yagkasta pong mayag na nagnaning kapangisyan, magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, King isip, amano, at tapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulilita ipanagapo ko kan Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang ang elang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. In Diyos, sa mayupayang totoo, pakaluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sanang gana kimpye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kapamilataning pamaylasan at kamatayan ng kaya kang anak, pasiknangan mo kaya sana, at kambilan king kaya kaming kainan. Itiyadon mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambemot ning banal espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Ing lateria ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isaías. Nga nang sasabi ning Ginoo, oy ni ing kakong talasuyong, kakong pasiknangan. Ya ing kakong pinili at binakong matula. Kitmuan ke king kakong upaya at king balang bansa, idala na ing ustisya. Eya kulisak o itasman ing siwala na, o magsalitang masikan karengdalan. Ing mebalbal at imbu, ene pakyan, at ing undap-undap asulu, ene patdan. Karing sabla ibyena ing ustisya. Eya milako kapanayan o minalog, at itatag na ing ustisya king yato. Ing turo na panayanda, ring bansang atyo king marayo. Lelangan nala ning Diyos ting banwa, at layon lidlad na. Inubog ne ing yato, at ding sablang bagay karin mabibye. Dinina na lang bie at pangisnawa, ring sablang tao. At ngeni ing Ginong Diyos, sa sabyana king talasuyo na. Ako ing Gino, ing minawos, at minye upaya keka, ban kekang pagsikapan king yato, matupad ing ustisya. Kapamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King kapamilatan mo, karing sablang bansa, ibiyeko. Ding matadaring bulag, keka lang ibuklat, at ibulos ding atyo, pakalukluk ka ring sukulan, amaralumdum. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo yaing kakong sulo at kaligtasan. Ing ginuyeng kakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo yaing kakong sulo at kaligtasan. Nino ing kakong pitakutan, king panganib ing Ginoo ingata nako. Nino ing pitakutan ko.
Inginu yaing kakong sulu at kaligtasan. Ning lalapitan danako, banpaten deng emaya pataw, deting kakong kalaban, at kapag kamwa, ilaring mismong mitakid at mibulang. Inginu yaing kakong sulu at kaligtasan. Kubkubanda kuman ding dakalakawal, e kumurin mitakutan. Sagupa rakako ring kalaban, ing Diyos ya pamurin, ing kakong panaligan. Inginu yaing kakong sulu at kaligtasan. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kayapan ning Gino, keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Gino, e mupainan ing lubmo, at eka tatakot. Wa, manalig ka king Gino. Inginu yaing kakong sulu at kaligtasan. Parangalantaya po ing mayap a balita. Tara, pugayan tayo ing kakatang ari, yang bukod pepakit pakalulu, para karing kakatang kasalanan. Ingenu manatili kaya kayo, At kaya ka antimori, pamamasa kimay pabalita, agpang kang San Juan. ligaya kaya ka o Gino. Ano mayaldo, bayo ing piyesta ning pamaglagpus, mintaya Jesus king Betanya, ing balen ng Lazaro, apepasublia ng mebye. Pigsadyaring apunan ka rin, sinaup yang migsilbi Marta, at metong yay Lazaro, karing kasulo ng Jesus, king lamesa. I Maria naman, kinangwayang kapit ng litrong mal, apabanglong purong nardo. Kiskusa na betis si Jesus at pinulis na ladeti king buwak na. Sinalingal-ngaling banglu king kabilugan na bale. Dapot, iudas karyoti, ing metong karingalagad ng Jesus, itang magtaksil kaya, sinabi na, bakit mi pisalingat lungdala na salaping pilak, iting pabanglu, at mi pamyela, ringabli, karing pakakalulu. Sinabi na iti, uling atin niyang malasakit, karing pakakalulo. Nunay uling mapanakoya, ing tesorero da, at kukupit yang karing salaping ingatan na. Dapat nga ng Yesus, pakilaman, pabren yung daptana iti, para king aldo na ning kanakong pangakotkot. Kaya beyula, kabang panawon ding pakakalulo, dapat kabang panawon, ing kaya beyo ko. Abalitan da rin dakala Hudyo, king at Betanya Jesus, inyamintala ka rin, mo king huli na, nunebang akit siya naman Lazaro, apepasublyan ng mebye. Binalak da rin pamuntok ding pari, king papaterya naman Lazaro, uling king huli na, dakal da rin Hudyong kakawani karela, at maniwala kang Jesus. Kapatid, ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayap ayaldo po kaya katamungan.
Kaniting kaurasan, maganapya ing mumunang parish Lenten recollection, kilubning misa, keti king katamong parokya. Kaniting kaurasan, midinan tamong panahon, ban migunam karing katamong karanasan, anting Kristiyano, kaniting panahon ning Kwaresma. Ing katampong manimuna, at midake amano kaniting dapat, tawya balukok apalit, dapat pinili ng sumuyo kareng niyayaliwang pararan, keti king katamong parokya. Megaralya po king Mother of Good Counsel Seminary, at ngeni tuturuya king Bie Kasalpantayanan, king Assumpta Technical High School. Kapatad, ing kakatamo pong resource speaker, Brother Gerald Dakis. Let us not grow tired of doing good, for it is in due time we will reap our harvest if we do not give up. So then, while we have the opportunity, let us do good to all. May pagatpanapon po kay kayungan. May pagatpanapon man po among at salamat po king invitasyon kaniting pribilehiyong miras kanako ban midake kay kayo king kanakong pamigunam king kanakong kasalpantayanan kaniting panahon ning Kwaresma. Personally, I would like to thank also the Executive Committee of the Kwaresma and Malaldo 2022 for this forceful appointment. No? Ala ko po nga karapat, niya po mag-meeting kami, subianan da ako, mamiyag po kanong recollection. But of course, by God's grace, I know I can do it. I know God will guide me to make this a recollection and meaningful to all of us. Okay? I forget my point. For the flow of our recollection for this afternoon po, I intend to first discuss or explain with you what is this activities all about. O ba't kailangan natin tamong recollection? Specifically, this is what we call Lenten recollection. Especially for our newbies here, na malyari kong agkatandin, kay katamong bayong magserbisyo, kay katamong pisamban, bantalakad la. Talakad no ka mo, anak. Ayan. No, ilan mo naman po, ilang kinonsider ko. Ayan, ilan mo naman po kinonsider ko. Why? At the beginning of this recollection, I want to explain the significance, the meaning of this activity. Ban kanita, lalo yung maging makabaldugan kay katamungan. Lawin nyo po rin, kay katamong kaya nakan, tinango, kaniting house na nga pong ginu, ban magserbisyo kay katamong parokya. Palakpakan tala po. Anak, salamat uling pinili yun, imbis na mamyalong ko, no ka rin, magserbisyo at munta kayo ng pisamban. Sumawap kayong pamisulo ng kasalantayanan. Mayarin na kong lukulok. When I was young, yung anak ko po, to begin with, whenever I hear the word recollection, the first thing that comes into my mind is automatically, this is an activity wherein the grade 6 and the grade 10 students are asked to collect again, to gather again all their experiences. Agaga nakakupan yung grade 6 ko pong grade 10, pamilitan da kayo pong kumyak. Pamilitan da kayo pong kumyak. It usdong kakinyak, ita pong principal laga nakakipit ang pinsan ko, atak kindot na uling ekikyak. Bala mo istong mag-recollection ka, you have to automatically cry for them to feel that what they are saying to you, what you are doing at that moment, touches you. Titi mo kay ka.
But when I grow up, especially when I am exposed with different activities, next slide please. Kaya po yata mamadaling ka na akong remote, Kuya Kiko. Sorry po for technical difficulty. Kuya Kiko. Yes, Kuya Kiko. Okay. But as I grow up, I learned to realize and to see the meaning, the beauty of this activity. And what is that? This activity has something to do with preparation. Anyapin day nga anak, karas na ng grade 6, ang pong grade 10, bayo lang mag-graduate, they are asked to look back on the things that happened. Because by looking at all these experiences, they will be able to prepare themselves for the things that has to come. So recollection means it is gathering or collecting again of all the things that happened in preparation for the things that has to come. And for our activity for today, we are not only recollecting broad things in general, but specifically, we are asked to collect again. And what are we going to collect again? These are our, next slide please, Kuya Kika. We are asked to gather again our Lenten experiences. We are asked to gather again our Lenten experiences. That's why it is called Lenten recollection. We are asked in our ways to look back, to realize what are the significant things that happened to me during this Lenten season. And for us to go back, before we go back to that experiences, let us first talk about this simple word. 40 days now, we started hearing this word, Lent. But what this word really mean? Naano ba talaga yung buri na sabyan, potang sinabi tamong Lent? I have these two translations, or these two ideas that I think very significant for me to tell you, for us to understand more what this season is all about. Mumuna, in Lent, mayayaw siya namang Quaresma. Pakiulit kaya po, Quaresma. Quaresma. From the Latin word, quadragesima, nga na, yung buri ng sabyan, 40. O ba't 40? Kung kakabaka na naman ni Santa Iglesia in Quaresma, pwede naman 30 na mo. Pwede naman 20 mo. O ba't peka 40 na? Because 40 is very significant, especially in our faith. Especially if we will look into the scripture. Because 40 originated first from the 40 days and 40 nights. The Lord submerged the world by pouring out a lot of rains from heaven. Pepalbug na ni nga pong ginuing yato. Inyang panahon ng, titaleng kapilan po, panahon ng Noah. Pepalbug na ni nga pong ginuing yato, ilob na ni nga patapulong aldo. No? That's also the origin why we have these 40 days in the Lenten season. Second, the 40 days when Moses fasted. Inyang meg ayuno ya po yung Moses, king disyerto. Bayo na latanggapan, di nga pulong utos na ni nga pong Ginoo. At keta nga patapulong aldo nga ito, nanong giwada po rin Israelita, kabang at suya kang bundok ng Sinai Moses, balada po metene. At nanong giwada rin Israelita, ginawala pong Diyos-Diyosan da. Ginawalang golden calf nga tamo. Nga na nga pong Ginoo ka Moses, sige na Moses, arin din nga pulong utos. Baba kang malalagwa, uling ding taong likuan mo king baba, ni bababad na laking kasalanan. Nga na nga pong Ginoo. Because for 40 days, they started making their gods. Ginawa ng sariling Diyos. Anyapin, deta pong aliwa tamong kapatid, king aliwang kasalpantayanan, mapin pining tani batanda. Istong sasabihan dang, kayong katoliko, ngara, sasamba kayo karing Diyos-Diyosan, karing Diyos-Diyosan gagawan nyo, ngara. Tapong metong ko pong kaluguran, malambat ko na yung iikit. Mga niyan po'y sinabi na kanako. Uling balo ko po, kanita, niyan tauli kayo mikit, katoliko, ya. Inya pumikit kang pasibayo, aliwanay po relihiyon. Oh, ba't linipat ka nga ako?
Isa iyan pong pekibat ng kanako yan. Eh kung naayam yan, ingakakit ko, kung kakatamong kasal pantayan ng Katoliko nga na. Bakit? Kasi nga na, sa sambantala ring Diyos-Diyosan nga na, niya linipat ko nga rin, aliwang sekta nga na. Uli nga, kung naayam yan, mining gagawan tao ang Katoliko nga na. Kaya pekibat ko puro go kaya. Mapnamupin, linipat na ka. Ako po, mapnamupin, linipat na ka. Puta makapanawa ka pa. Ako po. Puta makapanawa ka pa. Ninuwari na marugon tinuro kay kan samban mo reta nga ako. Ninuwari sinabi kay kasamban tala ri santo. Tala sa samban. Anti na mawaring, ka magpaturong magmaneo king taong biyasa magmaneo. Mumunta tamo ka rin santo, uli nga tinong patunayan king kay katang kasal pantayanan. Lalapit tamo karela, ban kanita, manyad king karela ng tabi. No? That's another 40 days. The 40 days when Moses fasted on the Mount Sinai in preparation when he is about to receive the 10 Commandments from the Lord. Another one, of course, no, we cannot also forget this 40 in the Bible, anong ka rin, hilub na ning 40 banwa. Banwaya po. 40 banwa. Ingapong ginu, paboren noret ang Israelita, kay bat lang mi palaya king Egypt, manuknangan pa mo kang disyerto. The Israelites wildered in the wilderness nga na, for 40 years. And lastly, syempre, tayo kalingwan. 40 days when Jesus fasted in the desert. Niya make ayuno ya, in Jesus, king disyerto, kilod na ning 40 banwa. Anong nuka rin? Tinuksuneng, hining may nuksuking nga pong gino. Tinuksunen ng Diablo. Tinuksunen ng demonyo. But you know what? These 40s that I have just mentioned have something in common. Atin la pong pami pare-pareo, asasabihan na mo naman kay katamo, ning panahon ning Kwaresma. And what is that? These are all preparations. These are all preparations. Can you say it? Preparation. Preparation. The Lord, God, submerged the world for 40 days. Bangkanita, isadyane ing yato, uling itang minunang yato, bibababad na iking kasalanan. Sa sadyane ni nga pong gining yato, para king bayong yato, anong nuka rin, kamate da rin sa blang taong reto, di kabayong yato, ala ng kasalanan. Dapat nga na nga pong gino, ipangako ko, na mahulit iting pasibayo. Anya, balang mumura ne warit tintang kakakit rainbow nak, ne? Tintang rainbow ne? Mga pinimpangako na ni nga pong gino kay katamo ito. Nang yang mga nanuyak kalambat inguran, kasi kaninguran, kung palbog pasibayo niya to. So the Lord God prepared the world to be anew, to be renewed by submerging it during the time of Noah. The second, Moses prepared himself to be pure before he is about to receive the 10 Commandments. Sinadya ng Moses ang sarili na, ban kanito, magiyang karapat dapat, kingapong ginu, potang tagapano, retang apulong utos. That seems true with what we are doing during the Mass. Jesus, as the fulfillment of the law that was received by Moses, potang sisimbata mo, wari, agad wari, kalugtaking pisamban, manyata ng ostya, anyawaran ta ni Jesus. Hali, wari, what are we going to do? First, nanong gawan tamo? Makiramdam tapakit ang amano na. At maliban kitang pamakiramdam kay amano na, nanong gagawan tamo? Manyawad tamong katambak, akapatawaran, karing kay katang kasalanan. Kaumpisa na ng misa, nanong sabihan ng among, nanong sabihan tamo? Magkumpisal ko, king Diyos sa mayupayong totoo. Potang pangadyantan ng ipami, patawaran mo kami karing kay kaming kasalanan. Ang tinimpa mamatawad mi karing mikasala kay kami. Potang communion. Potang bayo tayo tanggapan ng apong Gino. Nanong sabihan tamo? Gino. Karapat dapat. Ko karapat dapat. O ba't ka karapat dapat? Uling, makasalanan ka. Makanyan mo naman ang gawa ng Moses inyong panahon na.
Sinadya na yung sarili na, bayo no, tanggapan din nga pulong utos ni nga pong Ginoo. And then, of course, the third one, the Israelites wildered in the desert for 40 years. Balo nyo po, nga nalita nga basa ako, karing Bible scholars, impalang disyerto, ag yuda naman palang lakbayan, ding Israelitang diyang pabanwa mo. O kayang diyang pilan mong bulan, ag yuda yung lipatan. Pero, o ba't nga pong ginupe, paboran na lang, maglakbe, kilob na nga patapulong banwa, uling, Tita Silvia, Sasadya na lang. sa Dianala. Uling iba't laking pangalipin, King Ehipto. Sa Dianala, ban kanita, potang miras lakit ang pangakong gabun. Apagkalod na nga pong ginukarela, makasadya nala. Metong nala, buo nala. God prepared the Israelites for 40 years in the wilderness for them to become a nation. And in the Old Testament, sabi do, na in the Old Testament, unlike in the New Testament, we receive salvation through our Lord Jesus Christ by the forgiveness of our sins. But in the Old Testament, salvation means also possession of land. Possession of land. Huling niyang panahon, uso-using dakalagyera, dakalalabanan, yung kaligtasan nakamtan me, po ang ating kasariling gabon. And that's the salvation that was given to the Israelites. The Lord God prepared the Israelites for them to become ready. Bahalang makasadya, maging bansa. And lastly, of course, Jesus, nga pong Ginoo, mig-ayuno yakilob na ni nga patapulong banwaking disyerto, ban kanita, isa dyaning sarili na potang magmisyon niya. Bahayo ya magmisyon. Uling kay bat ng may binyag kang Juan Bautista, king Ilo Gordan, nga pong Ginoo, di naretso yaking disyerto. Di naretso yaking disyerto, mig-ayuno ya patapulong aldo. Ban isa dyaning sarili na, king kayang pamagmisyon. So Lent, first, from the word 40, Quaresma, panahon niya naman yung pamagsadya. Second, beautiful and meaningful thing about Lent is Lent came from the Lent also word which means lengthen. Ay, pumamadara yung remote ko. Pasensya na po. Kuya Kiko, can I ask please? Lent also from the Old English word lengthen. Ulitan tayo po, lengthen. Lengthen. Namburi na sabihan? Spring. Nga na. Spring, aliwa po natin magbabam, pumumukiyat na. Spring, buri na sabihan, King Filipino, tagsibol. The word length came from the word also, Old English word lengthen, which means tagsibol. Nung pasinan nyo po rempale, deng mangga, deng puno, gustong Quaresma, gustong Lent, nang malalyari, sisibol labunga, sisibuling biye. It seems that this season reminds us that the love, the forgiveness, the mercy of the Lord, spring, sisibuling lugod, sisibuling pakalulu, sisibol ing kapatawaran ni nga pong Ginoo. This is what we are going to look back during this Lenten recollection. We go back and gather all our experiences, growth, and becoming for the past 40 days. What happened to us since the time we were marked by ashes on our foreheads? Nanong milyari kay katamo, manibat inyang aldo, kiskasan da katamo nga bu, king kanwan. What happened to us since the time we were reminded that we are sinful, that we are wicked, that we are dirty, and that we don't have anything to boast before the Lord. Yung pega nakanangamong kay katamo ito, yung panahon na ning Miyerkules Santo. Ikatamong tao marinat, ikatamong tao makasalanan, at ikatamong tao lata nga pagmaragul, arapan nga pong Ginoo. At tatandaan niyo pa ita,
My question for you now is, 40 days have passed. 40 days have passed. Nanong milyari kay katamo? What happened to us? Nanong sinibol king pangatao ko kaniting panahon ning Kwaresma. Nanong sinibol king biyeko kaniting panahon ning Kwaresma. Nanong sinibol mo naman king pamilya ko kaniting panahon ning Kwaresma. Nanong sinibol king kanakong pamikaluguran karengaliwa kaniting Kwaresma. Nanong sinibol king kakatamong parokya kaniting panahon ning Kwaresma. And for me personally, I'm so happy that in our parish, makaawar ko po, bala mo taga ako po kayo in our parish, no, sinibuling kayawsan, sinibuling kapakibatan, ban sumuyo. Ating kupin pong metong nights, bayo-bayo yan naman po. Akakwentuhan kayo po. Kabang magumilyay po yamong, uling malisangan po kayong altar. Doble-doble kayo po susulod. Linuwal ko pa mo po. Kalubal ko po, ikit ko po retang bayo-bayong nights. Ikit nang ke. O ba't mo, nights ka? O ba't mikiabe ka, nights? Yaw po kaya. Isalagot ko niya mo po ang lagyong Gugu Boy. Gugu Boy. Uli niya simbambenge po, manggugu ya mo, mandilo. Gugu Boy. Ikit nang ke. O ba't mo, nights ka nga ako? Peki ba't na po na ako? Hey, sir, tabalo po. Nga na. Kupo balo. Nga na. Kami pa hindi ko. Kaya kitang kaya, o sige na, kutanda na ka mo. Nano nga mo yung awos kaya tang pilalagyan ng ala ka mo nga po at magmisa. Sere kaya po balo nga na. O karita namong pilalagyan tangos siya ng awos ka rin. Sere kaya po balo. O kita namong bimpong malapad nga ako ng awos ka rin. Sere ko po balo din ang yang mga nanuyo pong kutnan ka rin nga na ka na ako. Pero balo mo sir nga na. Ito nga yung balo ko. Kanita nga na. Panay ko makitumbukan. Kanita panay kong makakipate. Kanita sakit kong buntok ka rin pengari ko. Nga na. Pero ngayon ni Nights ko, halina ako. Nga na. Ipatahimik ko nga ako sarili ko. Wow. Inga na kayo ni, nabalo ing sangkan o batatsyoke ni. Dapat nga pong gino, balo ning gagawa na kaya. Nga pong, inga na kita, nabalo o bat nights siya. Dapat nga pong gino, balo na nung nanong gagawa na kaya. That's a Lenten experience. Sinibol, yung kasalpantayanan. Sinibol, yung biye. Kaya katamo at siyang hindi kaya ni. Nanong sinibol kaya katamo? Sinibuling mayap o sinibuling matsura? Sumibol ang pagmamahalan o sumibol ang hidwaan? Sinibol. Sinibuling katasan o sinibuling kababan? Ipapakutang ko po ng sarili, oh. Atin po sa ating kwenteng sasabihan na nining matabang at tsuking arap siya. No? Anong sinibol kay katamo? That's the question that we have to ask. Paganangan na ning hapong gino kay katamo, makasalanan tamo eh. May kasala tapang pasibayo. Digdagan tapang kasalanan tangay ta. Did we faithfully observe this Lenten season? Dino po kay kayo mengan babi karing biyernes na ning Kwaresma. Nagtas la pong gamat. Mumunaw pong dili makatas. Kasi po misa na biyernes kaba pong manayos keng repositoryo keta at impon dintang magdalaya pong McDo, French fries, Sunday, ang popong hamburger. Uling mapagalke po, timano po, pengan ko itang fries. Kay ba't tiniltil kay keta Sunday? Kay ba't niyang kakit ko po ketang burger makanyan? May patok nang ko. Kwaresma palang ini. Diyos ko, katakot-takot pong penga di ko. Patawaran niyo ko po, mapagal na ako. Mas siguro naman natin dyan mo kanini. Lord, ako. Did we faithfully observe this Lenten season? Kutang king sarili, nanong sinibol, king kay katang pangataw, kaniting panahon ning Kwaresma. And for us to answer this question, let us go into the essence of this season. What are the things that this season asks us to do? Next slide, Kuya Rico. Okay. What does this season, particularly this Holy Week, call us to observe?
Bangkanita, apakibatan tayo tang kutang, nung nanong sinibol, nung nanong milyari kay katamu, dapat balo tayo. Nung nanong wari talaga yung panagkat, niting panahon ng Kwaresma. First, Lenten season call us to repent. Can you say this? Repent. The second one, the Lenten season call us to renew. And the last one, the Lenten season call us to respond. At lula pong R ding tandaan nyo. R. Ne? Repent, renew, respond. Nangayo po ata tandaan din uling English la, palitan talan Tagalog. At luno mampumpi ilang tandaan ng tamo. Translation da. Mumuna, ing panahon ng Kwaresma, awsa nakatamo ban, magbalik, pa magbalik. Kadwa, pa magbayo. And lastly, pamakibat. Kay ba't tamong menyawad kasalanan? Kay ba't tamong menyawad kapatawaran ka rin kay katamong kasalanan? By repenting, we are asked to renew. In tunay manyawad kapatawaran ka rin kasalanan, mumulit. Magbayo ya. At kaya tampa magbayo na, makibat ya. Kingawas na nga pong Ginoo. The first one, repent o pamagbalik. Nga ng Gospel of Mark, chapter 1:15, repent and believe in the good news. Wapin mo naman, ing meto nga formulang pwede nang sabihan ng pari, ay niyang panahon na ng Miyerkules Santo, ipaganakakikata mo, repent and believe in the good news. Believe in the good news nga na, not in fake news. Maniwala kang kayapan, aliking kalaraman. Maniwala kang kayapan, aliking matsurang pamirapat-dapat. The season of Lent invites us to recognize our sins and do penance or ask forgiveness for them. In panahon ng Kwaresma, aw sana katamu, ban manyawad kapatawaran ka rin kay katang kasalanan. Eta na tatasing lub tamo kay nga pong Ginoo, nga na, uling alat ta namang apag maragul kaya. Kailangan at kailangan tamong tanggapan, ing katutuan, king iya mo, ing sukat tamong kailangan. Etana, pakakatas-katas sing sarili tamo kay nga pong Ginoo. Etana, pakakatas-katas sing sarili tamo ka rin kapara tamong tao, uling bandan tauli, ing paganakanan ni nga pong Ginoo kay ka. Mas kailangan mo, mas matas ko kay ka. Yako, at yako pa mo rin yung kailangan mo. We can learn, as we go back on the season of Lent, also, repentance, if we will go back in the story of the prodigal son. Ware, ting kwento na ng prodigal son, ating anak, mi kasala kin tatang na. At ang tandaan nita, sino ba ako kanita? Na, mi kasalay ning anak kan tatang na, uling inyawad na nga ning hanggang ayaamana na kang tatang na. Dapat inyang megi sano rin nga ganaga nga rita, may balik ya kang tatang na. He repented. Inyawad niyang kasalanan, inyawad niyang kapatawaran kang tatang na, kahit ang kasalanan na yagawa na. If we will recognize in ourselves that we are like this prodigal son who are in need of the mercy and the forgiveness and the love of the Lord, potang mi patawaran tana, kareng kay katang kasalanan, uling menyawad tamong kapatawaran, our stories are not anymore the story of the prodigal son, but it will become the story of the forgiving Father. Potang manyawad kang kapatawaran, kingapong Ginoo kareng kay kang kasalanan na yarapat. Nani kwento ning bulag sa kayanak, ing kay kang kwento. Dapat kwento na nening mapamatawad, ampong mapamakalulong tatang. In this season of Lent, did we ask sorry? Did we ask forgiveness to God? Inyawad tana. At yung pong kupisal lang din, yung kupisal tana. King 40 days, sinadyada ka tamo, pepaga nakada kay katamong makasalanan tamo, may umpisal tana, bewasan tala din kasalanan tamo. Sana,
Potang datang nga pong ginong pasibayo, potang subliyang mie, potang subliyang mie, potang harapan na katamo, masala ta nga kakit. Pota sanang simbata mo kayong Domingo, o kaya ang kita mong Sabadong bengi, potang umenong misindi rening sulunga reni, uling umpisan tayong mi sa madalumdum, sana masala ta mo naman. Uling, menyawad tang kapatawaran ka rin kay kasang kasalanan. The first thing that the Lenten season calls us to observe is to repent. Manyawad-tawad, kingapong Ginoo. The second is renew. Kaya ba't mong menyawad kapatawaran, dapat magbayo na ka. Pa magbayo. Renew. Mas manyaman mabibyeking kayapan kaysa king karokan. Amen. Mas manyaman mabibyeking kayapan kaysa king karokan. May atas diretso yung gamat mo ngarapin nung ating kang sisipitan keng kilikili mo. Agyo taya. Hali tayo, makakanyanya mo. Ne? This is doing the good. But, if you are keeping something that is not good in you, within you, you cannot raise it directly. Fully. Ne? At masakit, putang makakanyang ka mo sigurado. Ne? Pati ka sa likod. If we ask God to forgive us for our sins, we are also called in the same way to renew our lives. Pamagbalik, lub, pamanyawat kapatawaran, at pamagbayo. Ganang po Francis kay katamo, Lenten season is an opportunity for conversion. Can we see that? Conversion. And for interior renewal in listening to the Word of God. In prayer, in the daily exercise of charity towards one's neighbor. The three observances of Lent: prayer, fasting, abstinence, and almsgiving. Ing panahon ng Kwaresma, ing pekamasanting tanggawan, mumuna tanggapan ng kasalanan, at dinan kapaglarinan, ngarang kapampangan, kapaglarinan, detang kasalanan na rito, akay katamang depatan. We ask God to forgive us for our sinfulness, and we are called to renew o magbayo. Let's go back again to the gospel that we have heard during this season of Lent. Inyang minsan, ating tamo naman dimdama gospel, makaniniya naman. Inyang ating meto nga babae, dahil hadi kang Isus, buride pa masibasan deng tao. Nga na nga pong Ginoo, sige, nga na basibasan niya, kaya mo, inmumunang basibas kaya, itangalang kasalanan. Nga na. Kaya ba't may kulangan po rin tao? Yan mo kalakod atin pong metong joke, taba lumakatulaya kay kayo. Kagulot na po ka rin tao, aray nga nalitang babae. Yan po kanong marap lang makanyan, may masiba si Mama Mary. Huling Mama Mary pin naman, Immaculate Conception niya, alayang kasalanan. Ala, makasalanan lang, niya alang ni naman yung may masibas. Dapat, nga nang Isus ketang babae, bayo na ilikwan. Halakan na ka. Kasalanan mo, may patawaran na lang. At, nanit ng pekatawlin ng amanong Yesus kaya? Na kami kakasalang pasibayo. Renew. Magbayo. Atin po, pasanti nga naman yung kwento na nini. Itang, atin pong meto nga puno nga na, mamunga. Buli nang sabihan, king kaya katamong di, darapat mayap. Pututan tane. Nga na nitang pinabili na. Hali tayo papu. Kulkulan tayo po. Di nan tayo pampataba. Di nan tayo pampagasa. Nung bala mo kay katamo, patawaran tayo pa ka rin kasalanan. Puta magbayo ya po. Makagawayang mayap. Mamungaya. Nga na. Tayo papapututan. Mamungaya pa po yan. Nga na. The season of Lent call us to repent, manyawad kapatawaran, at magbayo to renew our lives. Like the story of the woman caught in adultery and the fig tree who was about, or it's about to be cut off from the ground, but was given another chance, ban magbayo. Magbalik na kakanako, nga na ning kantata mo, nakatatakot pa kanako. Nga na.
And of course, the last one, after realizing our sinfulness and repenting for them and ask God for forgiveness, we are asked to renew ourselves at kaibat impe ka masanting at pe ka dapat tamong gawan is makibat to respond. This is also the message of Pope Francis to us this Lenten season. Actually, the message of Pope Francis this Lenten season was already released last November 2021. Eh? Nga na pong Pope Francis kay katamo. And that's also the reading that I have just read to you while before we started this Lenten recollection. From the book or the letter of Paul to the Galatians. Nga nang sasabi, let us not grow tired of doing good. Eta magpakapagal, darapat mayap. Ining masanting, uling king mitol dong panahon, pumupul tamo, basta, eta mo, kakawalan pag-asa. Eta susuko. Naning papatanam na ning apong Ginoo kay katamo, naning papatanam na? Good. Tanam kang kayapan, uling datangin panahon, tantenam mo, yang pupulan mo. At yung papong metong gospel, kanita dimdam taya naman. Akit meing puno, karing kayang bunga. Abalo meing bunga, king kayang puno. Nung nanong tatanam mo, yan naman ning pupulan mo. This season of Lent, we are called, we are asked to plant goodness so that we will harvest, we will reap goodness. So then, nga na nga pong Ginoo, ay sabi ng Paul, while we have the opportunity, kalupan na nitang fig tree at didinandang opportunity, let us do good to all. Huling istong darapat kang mayap, istong gagawa kang gusto, sigurado, kami kasala. Because good always comes from the Lord. Because God is good. All the good things comes from the Lord. Because God is good. In kayapan, adaraptan mo, yan naman siguradong pupulan mo. Malyari nakaluguran nitang kapate mo, pero kerakalan, istong di napat kang marok, daptanda ka namang marok. And later on, we will realize also, why? Why do we have to do good? What can we hope for by doing good? O ba't mikiyabe kong nights? O ba't mikiyabe kong komi? Bangka nito, mumunan dili, panwalan tamo, ingatin tamong kayapan, at puri tamong laluyang lumabong, iting kekatamong kayapan. Let us do good to all. Each year, nga na ning encyclical letter ng Pope Francis, Fratelli Tutti, each year, during Lent, we are reminded, pakatandaan tayo po ini, masantingin that goodness, together with love, justice, and solidarity, are not achieved once and for all. They have to be realized each day. Ing paman niya pat mayap, eya po tang conveniente yake ka. Eya po tang burimu mo. O kaya yung paman niya pat mayap, eya po tang balo mo nga ting tanggewang matsura. Uling, ing kayapan, aldoldo, oras-oras, mapalyaring minuto, awsa na katamo. Putting it in the context of this poor child, no? Poor kids. Nung baluta mo mong aldoldo at inta mo nga kakit kalulu, aldoldo makagawa na kang mayap. Baluta mo pong ating kalulong tao o magkasakit, baluta mong ating emamangan pati ngapon, baluta mong ating taong magkasakit king biye, baluta mong detang mapalyaring mag-traffic kay katamu, yang kamarintunan data. Ang giyang makanano larugong magsumikap, yaragong ako data. Doing good
expressing love and being one with other people can help us grow in goodness. Po, akakita mong ating magkasakit, akakita mo namaning ating tamong oportunidad, bangawang mayap. Lent is an opportune time of sowing. No? Lent is an opportune time of sowing goodness in view of the future harvest. Sa sadya na katamo ning panahon ng Kwaresma, ban mananam kayapan, mananam pamanyawad kapatawaran king apong Ginoo, ban kanita potang subliyang mie, king Domingo ning pamanyubling mebye, pumupulta mong lugod mo naman, pumupulta mo namang kapatawaran, manibat king apong Ginoo. What you have planted is what you will reap. The second is, by making good use of the present time, we too can sow seeds of goodness. From the book of Ephesians. Ana. Gamitan ming panahon mong ni bangawang mayap. Uling po to, mawala na kang pagkakataon, nakamakagawang mayap. Atin ko pong metong akwento, panay kayang balik-balikan na hanggang ni titimuya po ka na ako. Minsan po, po seminaryo, atin kami pong catechetical program, tuturo kayo pong catechist, karing anak king public school, king San Fernando Elementary School. Nung baliyo po itang tete, duyan ka rin, yan pong dumalan ko ka rin, atin ko pong ikit, matwaya, rugo, makakakiraya ang gilid. Wala yung pauli ko po kanita, yung pera ko po atanta, 525 la. 525. O nang mag-wheeler ko pa po, pauli seminaryo. Sabi ko, gustong binye kay ning benching ko kay ning matwa, puta pamayad kay ning 500 kaya tang mag-wheeler pa niya pingila na ako. Mag-wheeler ko nga na, kabat pamayad po, 500 ka na ako nga na. Puta naman binye kay ning 500, pamasay kay benching ko, wala na akong pera. Sabi ko, magbalik na ako man po, tangkat panapon nga ako, puta na mo. Panapon, magbalik ko, mag-grocery kaya po. Pantunang kaya po itang matwa, layo kaya itang nungno ka rin kay ikit. Kit nang ko pure tang atso ka rin nga ako. Koy nga ako, no ka rin niya po itang matwa na din kayo, napasinan niya nga ako. Ay, ito nga na. Kalala ko da pa nga na. May teya rugo nga na. May atake ya. Pero Diyos ko nga ako. Ating kong pagkakataon nandin, ating kong oportunidad nandin gawang mayap. Kaya pagpapotake pa. Ngining bisa akong gawang mayap. Wala na akong oportunidad. Let us use our present time. Nung kaniting kaorasan, makagawa kang mayap. Gawan mo ne. Minsan lamang ako na, ning kanta, ako daraan nga na. Sa daigdig na ito nga na. Kaya't anumang mabuting gawin ay, gawin ko na ngayon nga na ning kanta. Nung ating kang pagkakataong gawang mayap ngeni, gawan mo na ngeni. Okay? By making good use of the present time, we too can sow seeds of goodness. Next slide po, Kuya Kiko. This call to sow goodness should not be seen as a burden but a grace, whereby the Creator wishes us to be actively united with His own beautiful goodness. Sana po tang ding tao, wakakit na katamo, wakakit din nga pong ginukay katamo, huling gagawa tang mayap. Aliway tang atin tamong sasabihan, po tang gagawa tamong matsura, nasasabihan ka. Wari sabihin din po ay katamo, ito na, tayo po rin damdaman ito. Burita mo, balang akakit na katamo rin ating tao, akakit din nga pong Ginoo. Another is, after sowing goodness, you will reap goodness in the same way. Let us not grow tired of doing good. Eta magpagal king pamangawang mayap. Let us not grow tired of praying. Eta sasawang mga di. Because we need to pray because we need God. At sabi tapin nandin, ingapong ginuyang kailangan tamo. Ala nga pag maragul, uling bandan tauli,
kaya ka pa mo rin magbalik. Faith does not spare us from life's burdens and tribulations, but it does allow us to face them in union with God in Christ, with the great hope that does not disappoint. Manuwala ka nga pong Ginoo, sigurado, atin at atin niyang ibiyeke ka. When you think that you are at lost, when you think that God declines you, when you think that God delays you, remember that God's delays are not to waste. God delays not to waste, but God's delays can be His ways. God delays not to waste. Mo para kang ngala. But probably, God's delays are His ways. Ilang parala na, ban kanita, potang tanggapan tamo, itang para kay katamu, abibyen na kay katamu, makasadyata na. You cannot feel genuinely joyful, genuinely happy, if you did not feel the soul-dampening sadness that this world is giving you. Kaya tamo paramdaman ng tunay saya nung mo aranasan ng maging malungkot. Ale? O ba't masaya ka? O ba't balo mong masaya ka ngayon eh? Kasi, balo ko na ng pakiramdam na ng malungkot. That's it. O ba't masaya ka ngayon eh? Uling, balo mo na yung pakiramdam na ng malungkot. And God prepares us for that. God's delays, not to waste, but God's delays are His ways. Ilang parala na, bangka nito, makapagsadyata mo, karetang para kay katamo. Next slide, Kuya Kix. Let us not grow tired of doing good, of uprooting evil from our lives. Ila ko yung karokan, ila ko yung kasakiman, but let us plant goodness. Of doing good in active charity towards our neighbors. During this Lent, may we practice almsgiving by giving joyfully. Nung mamiye ka, dapat masaya ka kahit ang bibye mo. Paliway tang mamiye ka, tsaka ka kakabig. Let us give joyfully this season of Lent. Now, to end, the Lenten season calls us to repent. Can you say it? Repent. Renew. And respond. Kasi ako naman, natatandaan niyo po. Mumuna, pamagbalik. Kadwa, bahayo. Katlo, kibot. Kasi ako naman po, natatandaan niyo lang. Now, after doing these things, if you have done them, no, nung agawa tala, pero nung ali, atin tapang apatay aldo, 5 aldo, ban gawan. Patawli. Atin tapang Lunes pangin eh. Siguro, sana hanggang mapilan mo, makagawa tang kaya pa hanggang Mirasong Domingo. Bang kanita, sabi ko pin, potang sumlagyan ng pisamban king sala, mas lagtamo naman na lupa. Sana, ister na yung panamdaman tamo, pa Biyernes Santo. Kinabiyay na nga pong Ginoo. Ika, metaya pa mo rin ng kaladwa mo, kimpami kasala. Amen? Amen? What awaits us? Naning manaya kay katamo. Nga na nga pong Ginoo, behold, I am making something new. I am making something new. Gagawa kong bayo. These are the words of the Lord in the book of Isaiah. Anong nuka rin ding tao, tatakot la. Ding tao, dabalo ng gawan da. Dapat nga na nga pong Ginoo. Oops, ikaw kakarob. I am doing something new. Agaga na kayo, inyang panahong ding pipumpunan nyo, Israelita, maaalipin laking Ehipto, tapos pepalayaan ko la, tapos dininan ko sariling Gabon. Makanyan mo naman. I am doing something new. And when I watched the movie, The Passion of Christ, when Mary approached Jesus,
and asking him, why are you doing this? Why are you doing this? Stop this. Nga nataning Birhen Maria. These are just my imaginations. And then, kitang scene nga na, woman, I am doing something new. Ang magkasakit ko ngayon ni, pamamyeyang kaligtasan ka rin sablang tao. O ba't kailangan mong manyawat kapatawaran kay nga pong Ginoo? O ba't kailangan mong magbalik kaya? O ba't kailangan mong makibat king kayaw sana? Uling, atin niyang masanting agagawan king biyemo. Behold, I am making something new. Next slide, Kuya Kix. If we do not give up, we shall reap our harvest in due time. Nung sinuko, king pamanyapat mayap, sigurado, pumupul kang katambak, pumupul ka mo namang kayapan, potang miras ka, king kayaryanan ng apong Ginoo. And lastly, if we do not give up, we will receive the great hope of eternal life. Kaya nang panina po sasabihin na pong Rick, potang mag-bless siya pong mete. Life, in death, life is not ended. Yan na. Life is changed. In death, life did not end, or it does not end. But life is changed. Totoo naman, wari. King kamatayan, may pupusimbye, dapat mi bayo yo, king kayaryanan ng apong Ginoo. But when I was hearing those words, I was thinking about the people who were left by this departed family member or friend. Totoo naman, yung biye, babayo ning biye, nanitang mete, ampo, detang kematen. Bakit? Bayo yan naman ng biyeda, uling alayoy ning kaluguran da. Anya, kitang pangadita mo king mete, tala pangadireng mete, pangaditala naman din kay katamong sarili, ikatamong likwan da rin ng mayang obye, na sana datang yung panahon, kaya betalang pa si bayo king paraiso. Pangaditala naman din kay katamong sarili. For the sins that we have done, for the sins that we have committed. We have to plant goodness for us to receive the great hope of eternal life. If we, if we observe faithfully this season, not only during this season, we will surely reap an abundant harvest in heaven. Pakatanamtahan ng kayapan, marakal ka rin. Bangkanita po tang mirasta ka rin, dakal ta pamangan, dakal ta pupulan. Mananamtamo ka rin, ka rin. Mananamtamo po ka rin, hali ka rin. Let us reap good things in heaven so that when time comes, we will reap an abundant harvest in heaven. During this Lenten recollection, we went back and gathered our experiences, our growth, and our becoming for the past 40 days. My question to you before the start of this recollection was, nanong sinibol king pangatao mo, nanong sinibol king biye mo, kaniting panahon ning Kwaresma. Ating sinibol kaya ka, kimpa magbalik mo kay nga pong Ginoo, kimpa mamakipat mo kaya, kimpa mi bayo ning kay kambye. Nung ating mi bayo, sundo mo. Pero nung ali, atin tapang pilangaldo, bayo taya sa lubungan, ing pamanyubli ng mebye ning nga pong Ginoo. Let us be excited when this church will be light up. Sana kasabihin na rin, paman hindi dari sulu. Misis hindi yan naman yung kikatang pilubluban. King tula, king saya, king lungkot. Kenit, manggaman, king alananga,
Amen. Sibayo po, maya pagat panapon, kay katamaan. Talakad tamo po para king panalangin ting malda. Lukluk tamo pa po kung mapila na pinandit. Amanong kapasalamatan po king kakatamong resource speaker, Brother Gerald Takis. And now allow me to read the citation. The Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Nuestra Señora del Pilar Parish, San Simon, Pampanga, award this certificate of appreciation to Brother Gerald Takis in recognition and grateful appreciation of his valuable presence as the resource speaker on the topic, "Let us not get tired of doing good," given on the parish Lenten Recollection, Maleldo 2022, with the theme, "Kambening Keyang Banalacruz, Makisanmetong, Makiyagom, at Magmisyon." Nung bisayang tuki ka na kuing ninuman, payalyaneng sarili na, pusana ning krus na, at tukiya kanako. Signed, Brother Simon Isaiah Santillan, Executive Chairman of Quaresma Maleldo 2022. Signed, Reverend Father Enrique M. Luzong, MA STHL, Honorary Chairman Quaresma Maleldo 2022. Brother Angelo Yumol, Co-Executive Chairman Quaresma Maleldo 2022. If our PPC coordinator is here, Kuya Ambed, and Sir Angelo, the co-chair for this Quaresma in Maleldo. Wala kang tayong pasibayo, Brother Gerald. Thank you. Kantataya po yung loteriya ng Eucharistia.
Manalain kayo, kapatid, banining kay kataong pong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, pang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoy tindaon kaning gamat mo. Ki kapulit kaligay ning king lagyo, king katamoy ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ay pamimiglalang balikdan mong mitnong pakalulu rening kaya kami ngayon. Mananasa naging sakripisyo ng Kristo ang kaya kanganak, idala na kami king biye alananga, uling ying ginumi manggaman king alananga. Amen. Ing ginuma na tiliya kaya kayo, At kaya kan iyat na timoren, yoreng puso yo. makayat nano king Pasalamatan Ginoo. tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa, Diyos kinananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ing pamaylasan ng kaya kang anak minyesi kanan para pasyag ning metoyatu, ing pamangabos karing sabla. Arapaning kaya kang kamalan, kulang laring amanong yapsering kaya kang dila, para king lugod mong mayupaya ameyakit kapamilataning krus. King krus mi bulalaging kapatawaran ka rin tao. King krus mi tagumpeya ing Kristong pinakura. Ulit ang kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, laing makyabe king alantok ng dampa mamaya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Tunekapin ba naloy pa, ikimpanibatanin sablang kabanalan. Uli nito pagparalampumi, pabanalan mo sa ratingayin king espiritu mo, pan para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayang midaon kusang lugim pamaylasan at kamatayan, kinuha ning tinapit pe pasalamat siya kaya ka, piraso at binyan ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanya mo naman kay ba't naningapunan kinuha ng kalis, pasibayang pe pasalamat kayo. Bingin ng kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kong an minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at alananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayang ining misteryo ng kasalpantayanan. Iyan, ngayon gaganakan niyo, ipayang kamatayan, pamanyabli ng mebiyan ng anak mo. Daram niya po kaya kay tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan.
Laming pasalamatan kaya kang pepalarya mo kami matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo king, ikami nga sanang may sulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan may oipay, Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban may ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Gino, ganakan mula naman po ding kapatid ming pepainawa na manenayang subling miat ding sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana kimaligay mong harapan. Pakaluluan mo kay ngan, gawon mo kayang karapat dapat magkamit kim biela nangga. Pankayabe ng Mariing Birhenin doon ng Diyos, kayabe ng apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon. Puringan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupaing tito, kagom ning banal na espiritu, pupurianda ka, at parangalan, manggaman, King Alananga. At ngayon kapatid, kamit nung kapanaligan at lugod king ipa, karing manalangin tamo, karing amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, Ginoo, king sablang marok. Malugod mo yung pagkalub, ing kapayapan, king panahon mi. Panking kasopan, kaya kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan. Miligtas ki sablang kaligaligan, kabang manay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming tala pangabos.
O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan nun lawan mo yung kasalpantayan kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan mo yan pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapatid, yung kapayapaan ng Ginoo manatilia sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimore. Ipakitangin mi kakameton tamo king kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kongan po. Kapatid nyo ing kordero ng Diyos, nyo i Kristo'y milalako king kasalanan ni yato. Mapalad tamongan itang mayaos king apunaning kordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Talakad tapo. Kapatid, yung katawan ng Kristo, Amen. Karingatsuk ing pibale-bale, abe-abe tayang pagaydan, ing dapat ng espiritual apamakinabang. O Isus ko, sa salpantayanan ko, ing atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, migit kang sablang bagi, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat paulining pinandit era kaatanggap king sakramento. Hume kamuman espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka balam mawari, tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Daman. Itaman, inumalamlis siya, mapaglunos siya, inumalamlis siya, mapaglunos siya. Inumalamlis siya, mapaglunos siya, inumalamlis siya, mapaglunos siya. Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulo, maging malapit ka sana king kekeng balayan, iking tatanggap king kekang amano at kaniting sakramento ning kaligtasan, ingatan mo kay sana at papanatilyan king lugod mo, itinganadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Si Claude tamo po, panalangin para king halalan. Manalangin tamo, ba't kindaratang apambansa ang pompanlokal halalan. Intune ang mag-ari, yung kaburyan ng Diyos, ang mamantabe, karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, hiligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buwatan, ban makapamurayat. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalan malit, king pamaglinlang, ampon makitid apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apa mga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning konsensyami, yaing gawan tune tuntunan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning kayapan ding kekaldan, yaing mangibabo aparasan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning dignidad din tao, yaing palaging galangan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. banding maluka, ampon may na ilaring migit mo yun ng mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanya sa aking kalikasan, aliya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, yaing mamiyadalan, kindaklat ning kapayapan, apuan katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot kin Diyos at lugod kalupang tao, yaing maging tuntunan do, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, pastol ning kaladuami, ampon talapagligtas ni Metos Sikluban. Ing politika, yung pigkalub mo kaya kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo ka ring sabla. Ampon, dagol king kabanalan. Ang tabayanan mo yung politika king bansami. Anti mo yung pamanantabi mo kaya kami. Manano na sana yung pamanantabi mi king politika. Para karing botanti ampon kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo. At makasawak ban sumulong kami king kabanalan. Manggaman king alanganga. Amen. Amen. Patuloy naming San Simon Apostol, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar de San Simon, Ipanalangin mo kami. Luklok tamo po. adwa mo pong bagay, ikaya po palampasan, pamikatago na inibang pasyag ing itong amanong kapasalamatan. At kadua, paganaka kay katamungan. Mumuna, amanong kapasalamatan, kaniting bengi, God is good.
all the time. Ening kaya pa ni nga pong Ginoo mayakit iya panandaman niya karantaong padala na kay katamang ting instrumento na ining kay katamong resource speaker kalupan nga sabi ko iya aliwa kay katamo. He's been serving our parish for years now, ne po. At salamat Sir Je, Koyang Je, kitang pamigunam, and for inviting us to gather again our stories. Anyapin recollection nga nandin. Our stories and our experiences of Lent. Binalikan, inalala. Pero ang dasal natin, sabi niya, wag lang sana nating balikan, wag lang sana nating alalahanin, no? Or alalahanin ng mga ito. Kundi ito sana'y magsisilbing gabay ngayong mahal na araw. Yun, no? Etala mo balikan, etala mo gaganakan. Ne? Lawentala reting karnasan na reti, ne? Anting dalan bang kanita, mas akit tayo, panamdaman tayo, ing presensya ni nga pong Ginoo, king kaya katamong pami biye-biye. Lakwas na nyening maleldo, no? Para saan nga ng kong jenan din? Deti sanang karanasan reni, maging lang pamikatagon bang magsisi, repent, magbayo, renew, makibat, respond. Yan. Ay, sinabi niya din, itang metong ka rin paborito kong kanta, minsan lamang ako daraan, kaya anuman ang mabuting maaring gawin ko, kailan? Bukas? Ngayon. Konje, salamat. Digdagan me itang amanong sustansya ning koresma. Aliw mo ketang pamanyimbata mo, tang pamakiramdam tamo king amanong Ginoo nung ingana at suking pamanyapat mayap. Pamanyapat mayap. O ito, palagi ako, ing peka malagong dili, pwede tanggawan ngayon koresma. Pamanyapat mayap. At yan nga na, kayaw sa niya aldoldo. Yun. Thank you, Kong Je. To never get tired to do good. At last na mo po, kitang mano ng Kong Je nga ito, metong yung role model, ating kung aga nakabigla, pisasabiang pamanyapat mayap, kang Kong Je, kay bilang banwa, pamag-serve, pamanyuya kay katam. Misan, kay ba't ning San Isidro, misa, mapagal kasi may kalimanang misa kanita, atin mo namang kasalyatang pong binyag. Ating kasing Domingo kayo kasal, binyag, libing, KBL, talagang sa pakiap. Itang panglimang misa talagang kaya guguhit mo namin kaya kang bitis. O kay ba't na itang misa nga ita, pakananda kami sa Isidro, kay ba't siya kami kitang covered court. Alam mo, pagtripal na rin nga manwa ng Gugu Boys, members na po ng KBS. So nanong gewami, may kiyabe-yabe na ako Bakang tamil ako yung pagal. O patera ka na lang, paro-paro G, At pampagya, haro, lakwas lang maging ganado. Uling, pepalol yung 500 pesos. Premyo kaya peka malagong dealing version ng paro-paro G. First prize, 300. Second prize, 100. Third prize, also 100 pesos. Pero, ikit ko po, dita kadake. What is 300, 100, 100? Dita kadake, pero maragulyang bagay, pakaswelo ka rin anak, ang mapagal. I think for me, agyang malatiyang gesture ito, mayayakit karatang makantang simple gestures, acts of kindness. At ito, metong yamo ka rin marakal pamikatagon, ikit ko, ining kayapan papakit ng kikatamo pong speaker niya. Pasuelo dayata rin kaya kang estudyante. Sir Je, gagamo naman kaya kang klasita. Pero Sir Je, mas masaya ako, mas masaya kami, mas masaya pong Pilar, mas masaya nga pong Ginoo, nung sana rugo, lugod ni nga pong Ginoo, asundo mo yung kaya kang pamagpari. Yes?
Yes. O yan, ala na ang lusot, Sir Je. Sir Je is on Regency. E balo pang pilana na yung banwa, fourth, third, Regency. That means is on a break niya po. Anya, pangadi tayo po. Marakala pangadi. Niya po, itang kaburyani nga pong Ginoo. Pero syempre, nung itamong kutnan, sana kaburyani nga pong Ginoo, yapintang asong doon na inkayang pamagpari. Nya, Sir Je, Pasibayo, salamat king suyo, salamat ka rin kayapan, pagkapilitan gawan, salamat ka rin mangaya payamanong dinakay mo. And always, and for reminding us tonight to never get tired to do good. God is good? All the time? Brother Gerald Dakis, salamat Pasibayo ko yung Je. Pagganaka na mo po bukas, nepo, bukas yan ang kanakong announce, Pasibayo, alas 3, kumpisalan, Martes Santo, alas 4, Dalaning Cruz, alas 5, ating pa pong meto nga misa, alas 7, itang tulaok, Lenten Sarsuela. Bukas po, magpa-excuse ko po kayo. Malambat ko na pong tingwanan ni last year pa po, ako naman po mami recollection king Diocese of Tarlac. Po. So I was invited in one of the parishes in Tarlac. So ating pong guest priest si Father E.J. Cruz. Neto niya pong formator king seminar. Si Janti kaya pong pari niya pong iya pong magmisa bukas alas 5. Pero timpa mo rin po itang kumpisalan las tres niya po, kay Batang Stations of the Cross. Nakasalamat, kaya kayo pong matyagang may kiramdam, mixstay niya po, lakos na ka rin kaya katamong bayong members ng kaya katang religious mandated organizations, at ka rin kaya katamong pong members kasalukuyan, dari miyayalong religious mandated organizations, palapakan tala po. For the ushers and greeters, balitan ko, their new members are about 20 of them. Komi, magamali, almost 30. Po. And then, Knights of the Blessed Sacrament, also, kita pong Sunday schoolings ikit ko lang po, halos 30 na lamo naman po. EMDC, at least ating bayong recruits po, and SOCOM at the same time, I think even King Choir, for LECCOM, we're still good so far, pero ating mo rin pong bayong maindak. So our target by May 27 po, in my third year, maindak langan po, at rin kakatang new officers, at the same time, ma-install na po, rin kakatama po religious mandated organizations. Kaya ko yung pundintang, dakal po salamat. Ako po mama ko, if you may, we can have a group photo op po, balang organization. Po, mag-picture taking tampo kay Bat naniti. Kay Bat po, kay Bat nanini, then kaya katamong new members, po, please proceed kitang lalam kumbento. Panay na kayong koyang Simon ka rin, Simon, kitang lalam kumbento. Rata pong mag-serve, nakasalamat ka rin kaya katang food sponsors after each service po, tinlarugong sidya para karay mag-serve. Proceed at the bahay pagbabago. Kaya ni pong gold rin pong mag-serve tampo ka ni Timisa. Thank you to our food sponsors. In due time, pasalamatan tala po. Rin pong sasaw at magdake. Karen pong karelang from different barrios po. Pasibayo, dakasalamat. Bikita po bukas Pasibayo. Talakad ko ngini, tanggapan niya ing pamupos ating bendisyon. Inginu manatili ya kaya kayo, At kaya ka, Antimore, tukuyo rin buntok yu, para kay masusing bendisyon. Gino, panuwanan ming balayan mong sasalpantaya kaya ka, Amen. magtamasaya sa kingkalam ng lugod mo, Amen. apayabot na sana, ing lugod mo, karing-karelang kapatad. Layon ikalat, karing sablang lugal. Amen. At bendisyan na kayo ng po ng Diyos, may payang totoo, kilagyo ng ipa, ampuan anak, ampuan ng Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan at kayo sana sasawang gagawang kayapan karing kaparang tao. Salamat, King Diyos. Maya, pabengi kaya ko nga po. God bless us all.
Pwede po rin CPC nung ninong at siya po kayo ni magpicture taan po rin aliwang baryo. Ang pong organization. Sa ako po mama ko,